Sirimlangso LP School Athanbang Joysing Rong Parningkan Posose Asai Tiklem Klepin Pen Achiklo Pai Nong Pendang Lok Asonoson Kechupanglim Arni Sivet Angbom Pen Palong Pliat Dim Vote Kirek Lapen BJP Joining Amaikan Nipon Parliament Constituency BJP Boythalang Solong Pen SC Morcha Jerok Tok Amaikan Ni Morning Star Academia tumpen bori ponsi pini den golong ningkan cricket thom abel football tournament ke patu kecek kebangji MP kiling aparan BJP pen kace toy dun Horen Singh be apan ongdung abot pen ke pahaji apan pura Karbi Club hempen mai chengpok bangso mailong Dipu Town Committee Ward Commissioner Munus de Pencenglong bang Faruso se arat atum BJP asonglong cepa ogdun la sopi phuluni constituency arlo langteng bazar long sitame vote kirek la pente song along gache pa ogdun amaing nitu hada pangrum pen rong pli arong asar atum pen rat atum BJP along cepa ogdun anpar harokha ta hithelong sitame bang Farus isi sose arat atum BJP along cepa ogdun sontak taksi kijutsi utor borbialong sitame vote kirek la pente BJP along cepa ogdun amai ini bang somai long CM Tuliram Ronghang IM Omol Singh Tisu IM Rotom Teron IM Khonsing Rong PMSC atum chetong dun si bang somai long RDP dun लोगों ढके लोगो ढके জনজাতিৰ অধিকাৰৰ ওপৰত এটা প্ৰসংগ এইকেইদিনৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমত কল কৰি আছে এয়া বিক্ৰমজি কংগ্ৰেছৰ জইন হৈছে জনজাতি এইটো জটিললৈ এয়া সংবাদ কৰিব আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি জইন হৈছে আমি তো এয়া জটিল হৈ তেওঁলোকৰ যিটো ইলেকশ্যন উঠিছে তেওঁলোকৰ সেইবিলাকৰ ৰাজনীতি তেওঁলোকৰ নিজৰ স্বাৰ্থপৰ ৰাজনীতি তেওঁলোকৰ সেই আপোনালোকে জানে এইটো যিটো নেকি তেওঁৰ জীয়াই গাথাৰ আগতে ইলেকশ্যন এতিয়া আহিছে আকৌ ইলেকশ্যনৰ আৰু প্ৰতিদিনতাও কৰিলে তেওঁ গতিকে সেইটো তেওঁলোকৰ Pini katsa song tum along sekolah hem ka humridam bangso ka humridam ahut ke thek damnong ke Sirimlangso LP School along humridam si Sirimlangso LP School Athanbang Joysing Rong Parning kan phoso se asai teklem klek pinpen achiklo pai nong kachuen lapen midday meal an ki pipe lapen de kiron nangja sangkiron re lapen bida singkro alang likapuri under metric alang liphansi assistant master adai kipi lahai hoi thek damlong Lasom sa katsa hin pen sodak pen kang saiji mata arona teng pen kang saiji phan chisik chedang luputa Samson Ingtia hin pen birtanam pale News Text Report Mr. for Karbi Anglong Karbi Anglong Thomas Council laki non hedjong kalilo pining beningkan trokep nerkep ata nang pleng tanglo MSC MLA MP kilik ponta apong lo ponta keba pure rong to anu ke kacilenga to war kabe kijun alang kabe mate kijun alang ka dure kan ke pinyar nian ta thangnar kacing thoramu theklong le lang pusa tagaratum ning jeringti boy thalang sopen belta pangbang pon Rajan Ronghang News 24 Karbi Anglong Pini thareponi phai thongke raisia anaro por phai isia por malompen kethom ST Dipu Parliament Constituency BJP along kilikacha phai dunji wa phathak West Karbi Anglong District SC Morcha tumcherok tok amai inipon West Karbi Anglong District SC Morcha President Kolpo Das kache phempu ponpen mailong manpeng kido Surjo Kumar Das President Assam Pradesh BJP SC Morcha Udin Chaudhuri Longki be President Boythalangso BJP Town Mandal Committee Basang ti pendang lok pinan ke tikiding tum chetong don BJP song mate Horen Singh biapan o kyongdung avot pen ki pahai dunja phan chethan chipare ponrenti Boythalangso ben berta pangdapon Rajan Ronghang News 24 Karbi Anglong Morning Star Academia tumpen bor iponsi pini dengolong under 13 football tournament ke patu keceng
ke pathua hin pen ke pachi hungji pura CM Tuliram Ronghang kabon ipon pache tondun si Dengo Bharat pathua klamalong pini ke chengsi Morning Star Academy tumpen under 13 inter school pen academy pathu kache patepon pini ke chengsi pathua along Dengo Football Academy pen paklong club school academy pathupang Dengo Football Academy tumpen 50 pen paklong club a school aphan parem News Desk Report News 10 for Carbing Long.